Najim Said. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله أن جعلنا مسلمين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. عباد الله، اتقوا الله ربكم، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ikuzo nishimwe icyubahiro kugaragirwa kwiringirwa bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah watugize abayisilamu, Allah waduhaye kumumenya, Allah waduhaye kumusobanukirwa no kutamubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiricyubahiro, nyirugusengwa mw'isi no mw'ijuru. Allah subhanahu wa ta'ala niwe ukwiye kwiringirwa wenyine n'abatuye isi muri rusange. Ndahamya ntashidikanya ko ari we wenyine ukwiye gusengwa no kugaragirwa. Nkanahamya ko uwasozereje intumwa n'abahanuzi, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yari umugaragu wa Allah ndetse akaba intumwa ye, we wasozereje intumwa zose n'abahanuzi. Amahoro n'imigisha bya Allah bimusakareho we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira uwo muyoboro yatuzaniye kugeza ku munsi w'imperuka. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ndababurira kumutinya Allah wenyine subhana, no kumugandukira Allah wenyine subhana, no kumusaba Allah wenyine subhana, no kuba nta wundi dukwiye kwiringira uretse Allah wenyine subhanahu wa ta'ala. Allah arabigushishikariza muri suratul Anfal, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, nimutinye umuremyi wanyu subhana, nimugandukire umuremyi wanyu subhana, nimwumvire umuremyi wanyu subhana, mukurikiza amategeko ye, mukora ibyo yabategetse mwitandukanye n'ibyo yababujije. Wa ati'u Allah wa rasulahu, hano Allah ameze nk'aho asubiyemo icyo yari amaze kudusaba, kandi mwumvire Allah n'intumwa ye in kuntum mu'minin, niba koko mutaryarya Allah, niba koko mwemera Allah, niba koko uko mwabivuze n'indimi zanyu mukabigaragaza mu bikorwa byanyu koko mwemera Allah, ngaho nimumwumvire, ngaho nimukurikize iyo bategetse, munitandukanye n'ibyo yababujije, n'intumwa y'umuyoboro yaberetse mukurikire, n'ibyo intumwa y'Imana yabategetse kwitandukanya nabyo mugendere kure nabyo. In kuntum mu'minin, niba koko uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala, niba koko muri abemeramana mutamuryarya. Abemeramana ni abahe? innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, mu by'ukuri abemeramana nyakuri, abemeramana bataryarya Allah subhanahu wa ta'ala, ni babandi iyo Allah avuzwe wajilat qulubuhum, imitima yabo irakangarana kubera uburemere bw'amagambo isomewe, kubera uburemere bw'ubutumwa ibwiwe. Wajilat qulubuhum, imitima yabo irakangarana, bumva ko atari inkuru nk'izisanzwe, bumva ko atari ubusabe nk'ubusanzwe. Wajilat qulubuhum, alwajalu ni ugutinya ariko birimo n'igihunga, ni ugutinya
birimo no kubaha uwo uhagaze imbere n'uri kukubwira n'uri kuguha amabwiriza. Alwajalu kiri mu byo abayisilamu tudaha agaciro, dusa nkaho twaciye amazi mu mvugo y'uyu munsi. Idha dhukira Allah, iyo Allah avuzwe, iyo Qur'an isomwe, iyo tubwiye ngo Allah yadutegetse iki, iyo dusomera hamwe mu mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ese imitima yacu irakangarana cyangwa turacyabifata nka kera habayeho nk'imigani, nk'inkuru nk'izindi nkuru zose? Allah rero ati mu by'ukuri abemeramana nyakuri ni babandi iyo bumvise Qur'an ahsana alhadith, nk'uko zavuzwe mu yindi mirongo mitagatifu, ahsana alhadith, zinabaye inkuru z'ibyabayeho, ntawaza kubarira inkuru nk'iyo Qur'an yakubarira. Binabaye n'umugani, ntawaza guha umugani w'ukuri urimo inyigisho zagufasha zakubaka nk'iyo wabwirwa na Qur'an ntagatifu. Allah rero ati mu by'ukuri abemeramana nyakuri ni babandi iyo Qur'an isomwe, iyo bayumviriza, iyo bayisobanurirwa, iyo bahabwa inyigisho zikubiye muri yo, wajilat qulubuhum, imitima yabo irakangarana, harimo n'igihunga n'ubwoba kubera ubuhambare bwa kalamullah. Allahu nazzala ahsana alhadith, Allah subhanahu wa ta'ala ni watwoherereje amagambo meza, taksha'irru minhu aljulud, iyo isomwe imibiri isesurumeza kubera kalamullah. Nta n'ahandi wabisanga, nta n'indi nkuru wabyumvana, nta n'ikindi gitabo cyasomwa ngo abantu bakangarane mu bitabo bibaho uretse kalamullah azza wa jal, uretse amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'a. Qur'an nk'uko Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud abitubwira, ushikamanye nayo ukomeye kuri yo aba amaze kuyoboka no gushikama ku cyo akwiye gushikamaho by'ukuri. Hanyuma ni no kurokoka kwa wa wundi uzakurikiza ibyo bisomewe muri Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala arakomeza ati wa idha tuliyat alayhim ayatuh, niyo basomewe imwe mu mirongo ya Qur'an, aho Qur'an itangarije, aho Qur'an ari igitangaza, nuko kwa gukangarana ntabwo kureba umwarabu yumva, wa wundi uyisomerwa. Abarabu nabo bafata umwanya wo kuyiga. Kalamullah ntabwo ari amagambo amenyerwa n'umuntu uwo ari we wese, imikarago y'ibisiga abantu bayivuga. Qur'an irigwa igasobanurwa kugira ngo bumve amabanga ayikubiyemo. Qur'an rero gutera igihunga ntabwo ari kuyumva gusa, n'utayumva Qur'an ikora ku mutima, kuko ni amagambo Allah subhanahu wa ta'ala yohereje kugira ngo aze kuyobora imitima yatanye n'ikiri mu buyobe. Ya ayuhan nas, yemwe bantu, surati Yunus ni sura ya 10 muri Qur'an. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur. Yemwe bantu, nanu Allah yavuze abemeramana, yemwe bantu na Abu Jahal urimo, yemwe bantu n'abahakanyi b'ibikomerezwa al-Walid ibn al-Mughira arimo, wavuzwe muri suratul Qalam, dharni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Nawarimo marahamagarwa muri uyu murongo muri surati Yunus, ya ayuhan nas, yemwe bantu, abantu
abarabu n'abatari abarabu, abumva icyarabu n'abatacyumva. qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, mwaziwe n'inyigisho n'umuyoboro uturutse kwa nyagasani wanyu subhana, uturutse kwa Allah umuremyi wanyu subhana. wa shifaa'un lima fi sudur, ikaza ari n'umuti w'indwara ziri mu bituza byanyu. mwarimu wacu Sheikh Kabiriti yagarutseho mbere y'umunsi w'ejo. Qur'ani rero niko gaciro ifite, niko gaciro Allah subhanahu wa ta'ala yayihaye. yakfihi sharafan, birahagije Qur'an kuba ari icyubahiro kuri yo, kuba amahanga yose, tutitaye ku rurimi, tutitaye ku ibara ry'uruhu, Qur'ani yitabirwa mu buryo mubona mwumva ahantu hose hatandukanye, amarushanwa atandukanye. nta kindi gitabo abantu barushanwaho nka Qur'ani, mu rurimi batumva, utabwira kaifa haluka nga gusubize, ariko kalamullah yo ni ikindi kintu. yakfihi sharafan, birahagije Qur'an kuba ari igitabo cyubahitse. an anzarahu Allahu ala al-insi wal jinn, Allah subhanahu wa ta'ala yarayimanuye ku bantu, akayimanura no ku majini. ibindi biremwa nabyo byategetswe amategeko nk'ayo twategetswe, ariko tutaremetse kimwe, n'imiterere itari imwe. ngira ngo tawhid ifata umwanya wo kubidusobanurira ku bijyanye n'ibiremwa by'amajini. wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma wallaw ila qawmihim munzirin. Allah subhanahu wa ta'ala aributsa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi suqi Ukaz, nk'uko mu musobanuzi wa Qur'an ibnu Kathir, ibn Abbas afwan, tarjuman al-Qur'an, arabitubwira ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas mufassir al-Qur'an, atubwira kuri izi aya ndetse na aya zibanziriza surati al-Jinn, allati wa yusarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an. intumwa y'Imana yari gusali salatu al-fajr iruhande rwa suqi Ukaz, kuri ubu ni mu bwami bwa Arabia Saudite. itsinda mu majini kuri salatu al-fajr, intumwa iri gusalisha bamwe mu basangira ngendo bayo. Allah subhanahu wa ta'ala hahita majini, itsinda mu majini muri ibyo biremwa. falamma hadaruhu, bamaze kuhagera bumva igisomo cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. amajini si abantu, amajini ntabwo tuteye kimwe, yaremwe mu muriro. falamma hadaruhu qalu, amwabwira magenzi yayo, amwabwira magenzi yayo ngo muva ayo magambo. muhambaro bwa Qur'ani si ku bantu gusa, ala thaqalaini al-insi wal jinn. amaze no kugenda, falamma qudi Qur'ani, intumwa y'Imana imaze gusarisha, wallaw ila qawmihim munzirin, byatsinda mu majini, byasubiye kuri magenzi yayo, ribwiriza magenzi yayo. qalu ya qawmana, aravuga ati bagenzi bacu, bene wacu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, twumvise igitabo twaherukaga kumva ibimeze nkacyo ku gihe cya Musa, Tawrat, yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. igitabo twumvise kirayobora mu nzira y'ukuri no mu nzira igororotse. iyo nkuru irongera igashimangirwa, iyo iri muri suratul Ahqaf, turongera tukayisanga muri suratul Jinn, bidayati suratul Jinn, isura nayo izwi kuba ifashe Qur'ani.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam Allah yayihishuriye ko burya icyo gihe yari ari gusari asari n'abasangira ngendo, hari itsinda mu majini. Iyo tuvuga nafaru mu cyarabu n'ababa batarenze 10, amajini atarenze 10 yaratambutse asanga intumwa y'Imana iri gusoma Qur'ani mu nkuru tumaze kubabwira mbere habanye. Ariko yasubiye kuri magenzi yayo, asubira avuga ngo inna, mu by'ukuri twe, sami'na, twumvise Qur'anan ajaba, twumvise igitabo gisomwa gitangaje, yahdi ila rushdi fa amanna bih, icyo gitabo kiyobora ku muyoboro ugororotse, ku nzira itunganye, none natwe twacyemere, twamaze kucyemera. walan nushrika li rabbina ahada, kandi kuva twacyumva, twaherukaga kumva amagambo nk'aya ku gihe cya Musa, ubu ngubu twiyemeje kutazabangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'icyo ari cyo cyose. Ngaka agaciro Qur'ani ifite fil ardi was sama, hano ku isi no mu kirere no mu ijuru no mu birere birindwi no mu majini atari n'abantu gusa. Hanyuma bitwe tuyambura agaciro. Qur'ani si ibyo gusa, yageze uretse nayo ubwayo n'agaciro ifite, yageze ubwigahesha ijoro yamanutsemo nabyo ryahise biruta ayandi majoro. Suratul Qadr murayizi mwese, inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. Kubera Qur'ani kumanuka muri Ramadan, muri iryo joro mu majoro ya nyuma mu kwezi kwa Ramadan, ryahise iryo joro ryagize agaciro kuruta ibikorwa babikora mu byo, ikaruta ibyo wakora mu mezi 1000 ijoro, kubera kumanuka mu kwa Qur'ani. Qur'ani rero ikwiye kudatandukana n'ubuzima bwacu. Uko dukeneye amazi yo kunywa n'ibyo kurya byo kurya, ni nako dukeneye Qur'ani mu buzima bwacu, kugira ngo iyobore, ibe umuti, ibe inyigisho nk'uko yabereye inyigisho abantu n'amajini. Ariko Qur'ani tuvuga ubundi vuze ijambo Qur'an, ari naho dusoreza inyigisho zacu, biva mu nshinga y'icyarabu qara'a, gusoma. Qur'ani niyo gusomwa. Qur'ani ntabwo ari iyo gutakisha mu mamodoka. Qur'an ntabwo n'agaciro kayo ifite si iyo gutakisha mu mazu yacu. Qur'an min qara'a yaqra'u Qur'anan, ni mu gusoma. Qur'an igomba gusomwa nk'uko tuyikoresha dusoma turi mu gusari. Ni nayo mpamvu no mu buzima bwacu tudakwiye gutandukana nayo, kubera ibihembo bihambaye byayo. Ngira ngo muzi hadith intumwa y'Imana iti man qara'a harfan min kitabillah, uzasoma inyuguti imwe mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, azakibonera ibihembo bingana ibihembo 10. Intumwa y'Imana ibwira abasangira ngendo kugira ngo batitiranye n'ibintu, irabwira iti la aqulu alf lam mim harf, ntabwo ngamije hato mutanyumva icyo ntagamije, ntabwo mvuze ngo alif lam mim izi nyuguti 3 ni inyuguti imwe, bel ahubwo alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Muri alif lam mim mfite 130. Hanyuma muri surati al-Fatiha kugera kuri wala dhalin, hanyuma mu ijuzu, hanyuma mu majuzu 5, mu majuzu 10, muri Qur'ani yose. Urumva al-Qur'an nata'abbadu bihi, Qur'an ni na ibada, kuyiga
kuyisoma, kuyitega amatwi, byose ibyo byiza biri kuri Qur'an. Ntibabisangana ku kindi gitabo icyo ari cyo cyose mu bitabo abantu biyandikiye cyangwa se n'ubu bagerageza kwandika. Yakfihi sharafan, birahagije Qur'an agaciro ifite n'icyubahiro ifite kuba ari cyo gitabo cyonyine gitangira mu ntangiriro ngo dhalika alkitabu la rayba fihi. Ibindi bitabo byose abandika mu banditsi mu ijambo ry'ibanze cyangwa se ibyo bita iriburiro cyangwa se ubyita umusogongero, arangira yisegura avuga ngo aho muzabona ikosa nyamuneka ni ukunyerera ku ikaramu. Qur'an yo si uko itangira, kuko atari iy'abantu, itangira ahubwo ikumara impungenge. Soma iki gitabo wumva ko usoma amagambo ya Allah kandi ntugishidikanyeho na gato, kuko ni igitabo la rayba fi, ni igitabo utagira gushidikanya muri cyo. Qur'an rero tuyisome nkuko tuyisoma dusari. Qur'an ibe kimwe mu bigize ubuzima bwacu, tuyumvirize nk'iki gikorwa cyaduteranyije hano. Nashinga ijambo MC yakoresheje yakise igitaramo, twarateramye, twagize ibihe byiza. Hano hari Nyanza ifite urukari, igicumbi cy'umuco, noneho muri iyi minsi cyabaye n'igicumbi cya Qur'an. Bantu ba Nyanza, Qur'an tuyishyigikire, ntago muzicuza. Qur'an tuze tuyitega amatwi, ntimuzicuza. Qur'an tuyitere inkunga. Byakabaye byiza abantu b'i Nyanza mukavuga muti uwa mbere igihembo muzakitubaza, nkuko Nyanza ari igicumbi cy'umuco, nibe n'igicumbi cya Qur'an, igihembo cya mbere gitangwe na Nyanza mu rwego rwo guha agaciro Qur'an. Kandi bahamirije ko mutazicuza abavandimwe b'Isilamu. Qur'an izazana baraka, Qur'an izazana imigisha. Buri nyuguti yose yasomewe hano muri uyu musigiti mwiza wa Mugandamure muzakomeza kuyandikirwa ila yaumi tarkhawna rabbakum. aqulu alladhi sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb faya fawzal mustaghfirin astaghfir. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بقية إنسه وجنه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء نبيك أجمعين وخصوصا الخلفاء الأربعة وعن 6 الباقين المبشرين بالجنة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المخلصين. اللهم انصر عبادك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين.
اللهم توفنا مسلمين موحدين يا رب العالمين. انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا يا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات. اللهم انصر إخواننا في غزة العزة وفي سائر بلاد المسلمين وفي السودان يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض أن تحفظنا بحفظك وترعانا برعايتك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ناجم سيد.